Ja moram prvo da kažem da prvi put u svom životu učestvujem na jednoj ovakvoj tribini. Decenijama sam to izbegavao, zato što su moje tribine književne večeri, književni susreti i to je ono što ja želim da kažem. I trebalo je nešto dobro da me drmne, kao zemljotres, kao neka nuklearna eksplozija, da bih ja došao da govorim o ovome, a drmnulo me noćas čitajući ovo što sam dobio i još ne mogu da dođem sebi, nisam oka sklopio. To nije prednacrt zakona, to je posmrtnica ovom narodu i našoj porodici. Apsolutno posmrtnica. Ne vidim roditelje koji će se usuditi da posle svega ovoga, ako se to prihvati i usvoji, da rađaju uopšte decu, a izgleda da jeste cilj to da se deca ne rađaju u ovoj zemlji. Dakle, ne samo što treba sačekati neko bolje vreme kad je narod malo, sad su praznici, dobro je gospođa to primetila, svi su opsednuti Božićom, Novom godinom i ostalim, a malo se pažnje obraća, međutim i kad se obraća nije to mnogo vajda, tamo se događa ono što se događa. Ovo ne bi smelo da prođe bez referenduma nekog, porodičnog referenduma, gde će roditelji da govore o zakonu koji nama uopšte i ne treba. Bog nama dao zakon i porodicu i porodica ima odličan zakon, treba samo ozakoniti one nečasne primere kakvih ima, nažalost, i to kažnjavati, dakle, ne na ovaj način, uticati na prava. Ovo ni dete ne dobija ništa dobro. Znate, dete je mlado, ono još nije formirano i sad treba ga uputiti pravim putem, a dati mu ovakve mogućnosti koje idu dotle da može da tužuje svoje roditelje, da može da zabrani njima uvid u svoje zdravstvene i školske knjižice, da sva čuda ovog sveta koja su nakaradna, ono ima pravo, a roditelj tu samo postoji, ne znam ni zašta postoji uopšte. Mislim da ovaj prednacrt nije pisao čovek nego Sotona i da je ovaj prednacrt gori novo bombardovanje ove zemlje, gore od onog prvog. Sada su pogođene kuće, pogođene su i mnogi ljudi, ali ovo je uništena, ova bomba pada u svaku kuću, u svaku porodicu. Posle ovoga nema više života. Dakle, ne znam šta ja da predložim koji nisam vičan ovakvim skupovima ni ovakvim govorima, sem da se nekim silama, ja bih sa ovim otišao pred patrijarha, možda još crkva ima malo snage da spase ovu našu porodicu i ovu našu državu. Ako crkva i ako patrijarh izađe sa nekim svojim predlogom, nekim sa svojim stavom o ovome, onda će se možda i oni tamo u Skupštini, koji inače ne misle svojim glavama, nego su samo dugmići koje neko pritiska, zaustaviti dok se ovome malo ozbiljnije i malo šire ne porazgovara. Ovo što je ovoliko malo naroda došlo, to je poražavajuće, ali to je Beograd, znate, nije tako u unutrašnjosti Srbije. Ja putujem svuda i ima naroda koji su itekako zainteresovani i za porodicu i za sve ovo što se događa. Nigde nema ovde reči o tome koliko roditelj može da pruži svom detetu. Dete ima pravo da ga tuži ako nije zadovoljno onim što mu pruža. Ne kaže se nigde šta je sa roditeljima koji nemaju nikakve mogućnosti da pruže nešto svome detetu, koji nemaju posla, koji decenijama ne znaju kuće i šta će, koji umiru ili se ubijaju, koji seku sebi prste i jedu da bi pokušali da skrenu pažnju na nekoga. Međutim, ništa ovo nije došlo preko noći. Pre 10 godina moji prijatelji i ja pronašli smo jedan tekst u novinama, štampali ga, umnožavali na šapilografu i delili u mnogo primjeraka i svako kome smo dali zamolili da i on umnoži jedan primjerak i da nekom drugom. Međutim, prosto kao da je prošlo, kao da niko nije ozbiljno shvatio, pa se bojim da i ovo sad niko neće ozbiljno shvatiti dok ne bude kasno. Ja ću da pročitam, umjesto da pričam, ja ću da pročitam samo da vidite da se sve ostvarilo. Tekst je objavljen u Politici 25.9.2001. godine, u stvari Politika objavlja Tanjugovu vest
o američkom spisku terorističkih organizacija. Da li je taj potpis potpuno, mi ne verujemo, a evo i zašto. U posljednjoj godini Drugog svjetskog rata Allen Dulles objavljuje američki strateški program za terorističko uništenje Rusije. U međuvremenu je programom obuhvaćeno mnogo više nacija, posebno pravoslavnih, slovenskih. Zbog obaveze skraćivanja teksta, koji je objavljen u informativnom biltenu prevoda, ovdje su svi podaci gdje je to štampano i kada, mi svodimo ovo na sljedeće zaključke. Prvo, za zaglupljivanje i otupljivanje ljudi uložiti sve, i zlato i svu moć. U ljudski mozak i svest posijati haos i tako ih prikloniti lažnim vrednostima. Kako? Naći svoje istomišljenike, saveznike u Rusiji i drugim zemljama. Drugo, posljedice. Tragedija nepokornog naroda je neizbežna zbog gubitka samosvesti. Literatura, pozorišta, bioskopi, svi će veličati najniža ljudska osjećanja. Treće, podržavati i veličati umetnike pod znakom navoda, koji će nametati i produbljivati u svesti ljudi kult nasilja, sadizma, laži, izdajstva, seksa, svega neprirodnog. Četvrto, neprimetno, ali stalno ismevati časnost i poredak, predstavljajući ih tako arhaičnim. Peto, sve ljudske poroke, laž, prevaru, pijanstvo, narkomaniju, izdajstvo, vešto i neprimetno nametati. Šesto, samo će poneko uviđati šta se događa, ali takve valja dovesti u nepovoljan položaj, odnosno u predmet za ismevanje. Tako će se stvarati pokoljenja jedno za drugim. Evo vidi se da je ovo koliko ostalo od onih koji shvataju šta se događa i koji strepe da ne ispadnu izigrani ako dođu i progovore nešto o ovome. I sedmo, posljednje, da završim, ljude pridobijati još u mladosti. Zato glavnu pažnju usmeriti na omladinu, izopačavati je, kvariti, učiti razvratu, od mladih napraviti cinike i prostake, kosmopolite. Ovdje piše komentar je suvišan, a im ja kažem da nema više nikakav komentar o ovom.